Članovi povereništva pokreta Dveri u Boru održali su konferenciju za novinare na kojoj je ponovljeno da su Dveri jedini predstavnici naroda na izborima 16. marta i da to, kako je rečeno, građani Srbije vide. Svedoci smo da u medijima vlada neviđen medijski mrak i diktatura jednog čovjeka, jedne političke stranke koju ne pamti ni vreme Miloševića. Nažalost, u našoj opštini ta strahovlada jedno umlje duboko su se ukorenili. Jedini način da se odupremo tome da se organizujemo mimo postojećeg stranačkog parazitskog sistema. U Srbiji pa i u Boru stranke više nisu rešene, već problem društva. Tačnije rešeno, sve stranke u Srbiji su rak rana na telu države Srbije i još veći problem je što iste političare, reciklirane po toliko puta, koje gledamo zadnjih 20 godina, ne mogu više ništa novo da nam ponudi, jer oni jednostavno ne žele da nama bude dobro. Političari u Srbiji i političari u Boru jednostavno ne žele da nama više bude dobro. Danas sučeljavanje vlasti i opozicije praktično da nema. Prvi čovek Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, odbija duel sa Boškom Obradovićem. To samo pokazuje istinitost Dveri i lažnu famu koja se pravi od projekta zvanog SNS. Ovom prilikom, u ime omladine Bora, pozivam na TV duel predstavnike SNS-a i SPS-a u Boru, da u ime omladine Bora jednostavno samo kažemo šta nam 20 godina ove stranke rade, kako ucenjuju, kako uslovljavaju omladinu koja je obrazovanje od njih i poštenje od njih i moralnije od njih. Vreme za novi vid političkog aktivizma koji predvode Dveri i novi vid političkog delovanja. A naš moto je moralom protiv nemoralnih, karakterom protiv beskarakternih, poštenjem protiv nepoštenih i obrazovanjem protiv neobrazovanih. Na predstojećim lokalnim izborima u Boru pokret Dveri izlazi samostalno kao grupa građana ili tačnije, kako je naglašeno na konferenciji, kao grupa nezadovoljnih građana koja od ostalih ne traži glas, već ih poziva da u što većem broju izađu na izbore i iskreno se uključe u borbu za bolje sutra u celoj Srbiji.